Biz sizni bugungi kishimizda G'aflat Tug'ay Adabiy muzeyida ko'rgandek shodmiz. Bugun bizda yozuvchi, jurnalist Fatih Emirxonning tug'ilg'aniga 135 yil to'lug'iga bag'ishlangan adabiy muzikal kecha uyushtirilgan. Әлеге кичә bu bizning Fatih Emirxon atnalig'ining natijasi deb aytasim keladi. Deganda biz naqmina bir atna Fatih Emirxonga bag'ishlangan, naqmina uning ijodini, uning muhitini yoqtirishga intilgan turli charalar uyushtirdik. O charalar bizning turli tomoshachilarimiz uchun hazırlangan edi. Biz masalan maktab o'quvchilari bilan Fatih Emirxonga 135 degan kviz uyushtirib, ular bilan birga muzeyda saqlanib turgan Fatih Emirxonning shaxsiy aybirlari, uning yodgorlari haqida o'rgandik. Shulay endi yozuvchining Fathullah Hazrat ismli fantastik povestdan o'zimizga obyekt olib, uning bilan o'ynadik deb aytasim keladi. Haligi asarning tadbirlarini ochdik. Uning bugungi kundagi texnikada ham boshqa oshishlarda taqdim etilishini shulay ishontirib ko'rsatdik. Shulay endi bizning tarix bilan adabiyotni yaratgan shaxslarimizga, ekskursiyalarımizga, muzey xizmatkorlariga bag'ishlangan Onlar için ayrıca qiziqilgan Qozonda Fatih Emirxon o'rinlari degan leksiya taqdim etildi. Bugun endi olda aytganimcha, haligi atnalarımızning img'oqlov kuni bugun bizda Tatar Magitoni deb atalgan adabiy musikal kecha. Shundan da Fatih Emirxonni Abdulla To'qaydan bir mushukda ayirib qarab bo'lmaydi. Haligi kechaning Arg'unda Fatih Emirxon atnalig'ining To'qay muzeyida o'zligi bir kimni de uyda qolmaydi deb o'ylayman. Chunki ular ikki buyuk shaxs, ular do'st bo'lganlar. Ular Tatar xalqi uchun, Tatar adabiyoti, Tatar madaniyati, Tatar jurnalistikasi uchun büyük ish boshqarganlar, yoqti iz qoldirgan bizning buyuk shaxslarimiz. Ular haqida büyük ko'p aytilib deb o'ylayman. Fatih Emirxonni silaganda biz albatta To'qayni da tam bir qadriyatini aytamiz. To'qayni silaganda Fatih Emirxonni har vaqtda yana yashab qo'yamiz. Ammo bugungi kecha biz o'shuning bir misoli bo'ladi. Bugungi kechamizni biz Tatar Magitoni deb atavda yuqorida turdik. Naqmina Fatih Emirxonga bag'ishlangan Hasan Tufan shirinda bizning yozuvchimiz Magikan obrazi bilan solishtirgan. Magikan endi bizning millatimizdan qolgan buyuk shaxslarimizning birisi deb taqdim etiladi. Ammo sizning qarshingizga Fatih Emirxonning ijodi, turmushi haqida sizlar uchun bizning muzeyimizning eng yaqin do'stlaridan birisi, ko'rnakli g'alimimizni, adabiyot g'alimimizni Fuat abi g'alimovni chaqirasim keladi. Fuat abi, so'z sizga, rahmat aytasiz. Hayırlı gün, hürmetli Fatih Emirxonni hisga olarak kelgan, yaratib kelgan tomoshachilarimiz meni bek quvondira bilgan opalarimiz, oilalarimiz yanında yoshlar yig'ilgan, millatda ular qulog'ina aytasi so'zlarimiz bek ko'p. G'ajoyib zo'r voqea Fatih Emirxonga shulay bağışlab Abdulla To'qay muzeyida haligi kechaning o'zdiruluvi. Mana endi Go'zal xonim aytib ketgancha, Abdulla To'qayni Fatih Emirxondan boshqa, Fatih Emirxonni Abdulla To'qaydan boshqa ko'z oldina hech da keltirib bo'lmaydi. Chunki hali Abdulla To'qay joyiqda yaşagan vaqtda gazetlar, jurnallar chiqarib turgan turib qatnashib yaşagan bir vaqtida Fatih Emirxon ondagi El Vasıl Jadid jurnalına birden Qozondan maqola jibirib, shunda bostirgan aytdi. Qozonga qaytgan vaqtda endi reforma, al-islah gazetasini chiqara. Ham endi bizning Fatih Emirxon Abdulla To'qayga biridagi adabiy muhitga kirib ketuv uchun bütün mümkünliklerini işleyip. Buna biz aytamiz
татар әдәбияты үсешенең аеруча ике зур яңарыш чоры бар дип. Аның берсе инде әлбәттә менә алимнәребез уртак бер фикергә килгәнчә алтын урда чоры, икенчесе сүз дә юк, 20-нче йөз башы әдәбияты. Менә бу икенче яңарыш чорына дөресен әйткәндә чын мәгънәсендә нигез салучы һәм аны үстереп җибәрүче Фатих Әмирхан. Ягъни ул бездә язучы, автор буларак кына түгел, бәлки әдәбиятны оештыручы буларак та искиткеч роль уйнаган кеше. Ул инде бу вакытта менә Мөхәммәдия мәдрәсәсен үткән, анда 10 ел гомерен үткәрә ул һәм бик зур әзерлек алып чыга. Әлбәттә, мәдрәсә программалары белән генә шикләнмичә, рус телендә уку, белем алу, бүтән мөмкинлекләрне файдаланудан да ул шикләшми, ягъни чын мәгънәсендә үз чорының зыялы шәхесе булып өлгерә. Менә безнең ул Мөхәммәдия мәдрәсәсе, Габдулла Тукай урамы 37-нче йорт, аның диварына бу бинада язучы, булачак шагыйрь Мәҗит Гафури укыды дип язып куйганнар куюын. Ләкин бу бинаның нинди бина икәнлеген әйтергә онытканнар. Ягъни бинада теләсә кайсы яшәү турак булырга мөмкин, бүтән булырга мөмкин. Нәкъ менә безнең татар халкының мәгърифәт үзәге булган Мөхәммәдия мәдрәсәсе урнашкан бинада дип язырга кирәк иде. Һәм мин бүген кистереп әйтә алам. Бу диварда тагын бер тахта эленеп торырга тиеш. Бу бинада безнең 20-нче гасыр башында татар әдәбиятының, иҗтимагый фикеренең әйдәманы, күренекле язучы, драматург, фикер иясе Фатих Әмирхан укыды. 1895-1905 елларда дип, ягъни 10 ел укыды дип язылып куелырга тиеш. Менә без Фатих Әмирханны искә алуны шуннан башларга тиешбез, алга табан. Фатих Әмирхан шактый каршылыклы чорлар үтте, дөресен әйткән вакытта Фатих Әмирханга булган мөнәсәбәт шактый каршылыклы чорларга туры килде. Әлбәттә, әйтелгәнчә 20-нче гасыр башында ул инде әнә шулай бик зурлап, хөрмәт ителеп, җәмәгатьчелек тарафыннан югары күтәрелеп яшәсә дә, ләкин инде Октябрь инкыйлабыннан соң Фатих Әмирханга караш үзгәрде. Аңа либерал, буржуаз язучы дигән исем тактылар һәм ул бөтенләй әдәбияттан шикләштерелде, яки булса да аны әнә шул либерал, буржуаз язучы дип, ягъни безнең җәмгыятькә ят кеше дип телгә алдылар. Һәм бу әлбәттә инде безнең гомуми әдәбият үсешебезгә дә, әдәбиятыбыз тарихын дөрес итеп күрсәтмәүгә дә китерде. Шөкер, вакытлар узган саен, бигрәк тә 60-нчы еллар башында Оренбург әйткәнчә җипшеклек чоры килеп җиткәч, мөнәсәбәт үзгәрә барды. Менә үзе ничектер шулай килеп чыкты. Фатих Әмирханны язучы буларак үзенә якын кабул итеп алучы bir fənni учреждение булды, укыту фәнни учреждение. Ул Казан дәүләт педагогия институты. Менә шәхесләрнең роле бик зур дип әйтәбез. Менә бу очракта да ул күренә. Безнең институтта Абдулла Җамалетдин улы Сайганов дигән галим эшләде. Бик узак еллар. Ул Фатих Әмирханны шул кадәр нишкәләп өйрәнеп килгән, әле теге аның исеме тыелган вакытларда аны бәяләп килгән.
az gına mümkünlük bulup bilen onu okutu programmalarına kiritip, ona karata şuşulay maxsus kurslar yazıp, hem ekrilep, ol doktorluk dissertasiyası yazdı. Fatih Emirhan estetikasına münasebetli. Mine bu dissertasiyonu uğuşlu yakladı. Moskva tarafından ol rastlandı. Hem şundan soň bizning Fatih Emirhan'a bo'lgan münasebette umumen respublikamızda Tatar halkında endi kuchayib ketdi, nig'ib ketdi. Biz endi albatta onun Abdullah Jamoldinovning işini devam ettirge tırıştık. Mesela 100 yıllığı tolgan günlerde 1986 yılda institutta halkara konferensiya uzdırdık. Bu konferensiyanın programmasını elimin alıp geldim. Bizden bu muzeyimizde bir istedik itip de kaldırırman. Onda şul kadar keng daire galimler katnaşkan bulup çıktı. Hem indi tura bara %70. mektepte ol Fatih Emirhan uğramında urnaşkan. Fatih Emirhan'ın muzeyin tüzülede biz turdan biri katnaştık. Ol muzey bik eybet işler ketken idi. Yıl sayın Fatih Emirhan'a bağışlar konferensiyalar uzdırıla başlayan idi. Lakin soňky yıllarda sülpenlendi dip bilen her halde meni çakıranları yok. Uzgan vakitte her vakit çakıra turganlar idi. Mine munda Fatih Emirhan'ın nesil nesebinden kelgen Yıldız Emirhanov degen bir büyük şuşunday energiyeli olarının tuganları var idi. Ol indi bugün günde vefat buldu. Elimine 130 yıllarını uzdırganda biride idi ol, biride şağış yasadı. İmme vakit şuşulay uza siregeye barabız. Ol bir zor işledi. Fatih Emirhan cemiyettin uyuşturdu. Onun kitapların çıkarımını uyuşturdu. Fenni izlenimler ne şuşulay kim dairede alıp barını uyuşturdu. Ne şuşunday bir kişi de kire. Her vakit kıymıldatıp duratırgan imme. Tokay Muzeyinin bu işe alınığı menimçe Kazan Federal Üniversitesi bilen şulay Galimcan İbrahim isimdeki Dil Edebiyat Sanat İnstitutu bilen birlikte biz bu işini olga tabada keng kulaçlı etip devam ettiririz dep oylayman. Sovet hakimiyetine başta oňay münasebet ko'rsatsa da, çünki Sovet hakimiyetinin birinci yıllarında bir eybet lozunluklar bilen keldiler, şulay bek. Her halk müstakillikке, devletçilikке iyi bulaşak, şunu mümkünlükler bileşek biz, tuğan diller üstirileşek deyip. Lakin tura bara bu eybirler kısıla başladı. Fatih Emirhan cemiyetteki vakiyalarının barometri bulup çıktı. Elimine bir kupler Sovet hakimiyetinin izgi niyetlerine ışanıp yaşayan 20. yıllarının birinci yarısında da ol indi gelecekte nişek bulaşağı, şunun faciasını ko'rsatdi. Yani ol aldan kure bildi. Hem şunun bilen ol Şafiullah abi degen özünün satirik povestin yazdı. Bu indi gelecekte dinni kısıp çıkarıp cemiyetten inkar edip şol halkının anına, din ornuna Marksizm, Leninizmle kiritip otururga tırışı, ontulu ikenligin aşıp bire aldı. Mine bu eser 70 yıldan artık kitaphanede kalın gazetler aslında yaşırıp yatkırıldı. Hem indi mümkünlük bulu bilen onu bastırıp çıkardılar. Hem elbette bizim Fatih Emirhan'a bulgan münasebetimizni, qarashimizni ür-yamadan o'zgartib jiberdi. Mana şunday o'zi vafot bo'lg'ach da, dunyodan ketgach da, bir ko'p dista yillar o'tgach da Fatih Emirhan bizning bugungi o'quvchilarimiz oldida ür-yamadan kelib bosdi.
Yani klasik yazışlarının alarının bir üzünçeliği şunda, alarını şuna klasik dip atıyorlar da indi. Alar üz şırları içinden değil. Belki üzlerinden son bir kup yıllar uzgaçta zamandaş bulup kalalar. Yani şunday işler kaldıralarlar. Emirhan, Fatih Emirhan şunday şahslarımızın, oluk şahslarımızın birisiydi. İhtibarı için rahmet. Tabii rahmet sizge güzel. Şundan da Fatih Emirhan icatına şunday tulu, tiren, kızıklı değerlendiriz. Hamide, ben sizden karşınızda bizim spektakullerden müzikler kursatlar şekil etkendim. Hem sizden karşınızda Abdullah Karif isimindeki yaş Tatar Devlet Yaş Tamaşaşı tiyatro artistleri işinişini təqdim edesim kiler. Hem sizin karşınızda Tatarstan'ın ad kazanan artisti İlnar Nizamiyev'le hem yaş aktör İlfat İvadullu'nu şartırabız. Alı Şen Pazarı eserinden müzik kursatırlar. Fatih! Fatih! Fatih şırale! Ay yapmış. Ne buldu yapmış? Fatih! İleri! Fatih! Koray Bey, mene, benim ağırlığım turunda redaksiyalara sim telegramı soktuğunda. Yok. Yok ne sokmadı? Senin için mene, Ufa'da telegram alganlar. Mene. Demek kimgedir kirek? Kimgedir senin ağırlığın bulu kirek yapmış. Benim ağırlığım mu? Peki. Sonunu bir sağ selamet Fatih. Sen yapmış. Onda bir tutaş senin uşağını tutup durar. Yok Fatih. Kabul et almayayım. Gülmede şiştirilmeden yok. Şimdi yapmış. Kabul etmelisin. Fatih. Eğitim. Ağır edigen. Boş ağırda degen. Ağrı? İyi. Yapmış ağrı. Şöyle mi? Ne şulay? Yani işte şöyle. Yani Fatih. tutaş ağrı. Fatih. Olay dibekmiş Fatih. Gel. Sen bulay dibek. Neyse. Tutaş. Tugay Efendisi'ni kabul ede aldı. Çünkü Fatih. Bilmem indi. Uylap da oyunda birer mesela. Boşun bir şey dediğinde senin. Yani tutaş, Irak aralardan girgen, icatına karşı, nişiginden inanla, apuş, kabul ithal edip etti. Nişik uzaklarına getiresin mi? Apuş. İsmin işi. Kim? Zeytune? Bu ne bilsiyle şu hasarı? İşte kaç kuruş sen neye kadar? Zeytune desin. Evet. Tutay Fatih, nersen turunda çiliyorsun milyonun bile. Neresi durumda? Neyi? 30 gacide. Tutaşlar bilen, neresi durumda söyleşirken bilmegeç, işlep tutulsun bu dünyada. Fatih! Onda stugel. Yedirme şidigin elimi. Abi, kubiken. Fatih, Neresi? nerse? Birer şiirini söyle. Son şiirlerini yoktan bile dinleyin durumda. Aman ulaş birer kızıklı mezek. Fatih, milli mezeginde. Mezek silirken sen buldurasın mısın? Abuş, eğer söyleşirken süs tamamlasan, ayak giyim razmıyorsun. Nişikizke kutlu ipi ziyadiyin. Çistayda müşerdiler, Alaboğa'da kreşenler, çuvaşlar, tatarlar, Uruslar, söyleşip yürüler diyen. Fatih, sözge optırap durmuyorsun seni. Yine de sinen öğrenelim, sinen. Hey Fatih. Yore. Tutmuyorsun. Gütebek iyiydi, gütebek. Tut dayı. Neresi? Kilimirken şunun kilimde yok be. Kimin yarısı yine? Ama nesi ki?
Fatih ne? Balay kemelerini. Bulay, aç. Bulay babay, kaşap kulasın. Fatih tut tane. Tamam, neyse. Bulay'ı da iletmeyin. Fatih bana balay. Böyle iki içmişsem. Bulay babaydan. Boşu Fatih. Yok mu? Yok indi yok. Bulay bulmuyor. Eyde Başka balay mısırlar şu an geldi mesela ne? Fatih. Ne kalkmışlarını eyde. Ne şunlara bir eyde. Bana ne? Mina kara, mina. Süssüz kola. Eyde. Bilgelbet. Kendine yemekten kılaş var. Apuş. Eyde. Müdürler kukularını kurtarır, üzerinize keyfi kurtarır. Bir uzun eşeğe. Tutaşa bir tecrübe. Ey Fatih türüse gelsin. Eydim. Gideydim. Bunu değil. Ya ne şunda keyif. Yani şurayı tutaşın şakran. Hadi şurada koyun. Tutaş. Şiirlerin maktamağız. Maktağın bir de yaratmayın. Vurlamağız. Hoş mu gitar? Sen kız. İskilemişim. Tuğram da eskine kova. Hazır. Kullanmayayım. Şunu. Minik oğlum. Hey, kaldır beni adam. Hey. Mavuk manila kaldır beni. Toplam doğru. Ne kunadır? Bitken bey. Şellemeyin de Gel. Eybetler suyla şerri mi? Cerrah aralarındaki Tutaş. Şiirlerin maktamağız bir de yaratmayın. Kurlamağız da fırlakanla şulayım yaratmayın. Tutaş. Fatih! Tutlar, uzun şınav. Uzun şınav, hazır. Fatih, nişik. Eyde. Tutaş altında kurunurluk mu? Bir geybet. Şu madarını kaldırmıyorsun. Tutaş bilen. Şu var. Sizin karşınızda Kazan Tatar Devlet Yaş Tamaşaşı Tiyatro artistleri, Tatarstan Respublikası'nın Aşqazan'dan artisti İlnar Nizamiyev, hem yaş aktör İnfak Zivadeli buldu. Hem elli spektaklinin senaryo aktörü hem rejissörü Renat Ayılbur. Bizden indi bugünkü kişilerde şulay шығышлар bilen, hem galimlerimizin sizleri bilen aralaşıkları, hem sizin karşınızga Fatih Baboy Münmoğlu'nu şafrasım kiler, professor, bizden barımızda uqtuşumuz direylesim kiler bizden Fatih Baboy sizsizge, Fatih Emirhan ijadda studentlar, hem bugünkü günde nice güray Fatih Emirhan ijadda. Hayırlı günler. Neler? Bu avstabız Kalimovic. Çok dikkat matematik şeyleri ondan sonra demek Emirhan hakkında şeyler sözde kalmağı. Niçin konuşuşlar bir matematik şeylerde? Çünkü ona yamadan ay yarımdan ikinci ünsi geldi. Hem anların da ikinci bir sebebi Fatih Emirhan'ın da elinlikten öğrenip gelir. Onun hakkında makaleleri, yazmaları, derslikleri, şuna göre benim ardı, benim Fatih Emirhan hakkında mahsus yazılan evler yok derecesinde, lakin şulayla bir eydesi bilgen şurada fikirlerim var. Ne Fatih Emirhan birinci tarafta yazışı. Edip, hem indi ondan kütle özünün şu profesyonel yok. Edipliğin işi. Hem bana onun dil stili. Men onun yazganları bana şuşundayım. Her vakitte şu yapına iktibar edem. Şu tipli stay yazab et. Bulay mı? Bu adı hem. İyi. Bana onun şunda stil, bir mumu var özünün.
Ondan şimdi hazır nişiktir dulkın bulup gidiyor ol. Momenti bilen hazır davul jid bulup davul bulup şovluydu. Biraz şimdi stil yağı, til yağı. Hem evin ol kazanda doğusken. Avulda bizimizin talette Tatar elifleri avulda yetişediler. Hem şimdi kazanda doğusken şu şimdi elifimiz Tatar dilinin bütün müşkeliklerinin baylığını yazar. Hem ondan dış indi dilini de belirge mümkün. İndun kızının obrazları, kızının şuşundaki dilerin alarının ruhi haletlerin, eytelerine psikologizmdi. Hem yırşıkına mına şuşundan Tatar edebiyatında psikologizm degen vakitte indi Fatih Amerikan'ın eserlerini getirirler. Psikologizm, o nişiktir mine kumluk türlerine kirip çığa, hazır şuşundan uzgata bilen, obrazların hazır olanın içki dünyaların şuşundan aşıp biri. Mine mena in birinci rakta şuşunday talantlı, Xuday Teala Allah'ın risaletini bergen, şuşunday yazışı olup güzellana. Bu bir yaktan. Ondan bir tane olduya, proza dağına tügün, dramaturgiyada hem indi publisist oldu. 20. yüzyıl başında bizim mine Tatar turmuşu kuzgala, ama kaderde kuzgalgan bula. Hem mine şunda gazete jurnallar çıka başlaydı. Tatar irik davulu. Hazır mine şuşlarının üzerinde Fatih Emirhan. Hem dağın şunsu bit bizden yürüp durduğun kişilerimiz var, başkalar var. Eğildi şuşu 22 yaş demeli, Fuat Efendi paraliz suğu. 21 yaşında Galyastı'da bittiğinde şuşunday Xuday Teala tarafından. Hem şuşu kişilerini intihada kuzgata, olanın kaderdeki dertlendirebile yaşauga ümit diyen eybir. Tatarının tipi ümidi kileşege için üzerine tügül ne kadar kişi terbiye. Ondan tutan Fatih Amerikan'ın tekmine bir ziyalılık diyen ya eytirelim. Ziyalılık ailede hazır şundan. Hem ondan tanışınsa da var bir tane. Emirhanlar nesili Şistaylardan kile, kimlerliğine vermegen Emirhanlar şu nesilde. Hem bu yukkağına tügül, teki birine bundan bir sirek çığa, bundan bunga kilip anın ziyalılığı, şuşundaki zurluğu tavamda çığa. Hem ondan bir tanışınsa da var, ne Tupay halkında bir matur, elmin bu eserini Karagancı'yı şet edip kim yazdım iken diyelim, yekleri şu tip İslam yazılar. Gadetini eğilir. Hem şuşunda buna Tupay'ın makabbeti digeç, bizde bir dini galepte Zeytune hazır şuşundan hem de şunlar bize Allah'ta var. Zeki bir andan suyun Tupay'ın makabbeti. Şuşu Emirhanlar neslinden ikincisi de var, Gülsümü de var, Peterburg'da. Onun hakkında buna bizim Roza Tufitulova yazmış sinimel anda şuşunda roman da yazdı. Big matur, hem indi tanışınsı Türk dilinde çıktı. Her Kazak diline tercüme ettiler. Rusya'da tercüme ettiler, bulsa gerek. Buna şimdi bu biz şuşu kişi hazır diğer başkalarını hazır dertlendirebilir, uyuşturabilir. Buna bu yağı içinde Allah rahmet eylesin. Hem ondan Tukay bittiğinde en birinci Tukay'ın karakterini folkun bilebiliriz. Yakından bilmek işte bilebiliriz. Folku şair kişi olayla bulurlar değiştirir. Hem buna şu Tukay indi Emirhan bile urtaktık tavalar. Emirhan anıdaki süzsüz de anılıyor. Ondan şimdi Tukay'da hem indimine Tukay ama şana, kuresi dumdumine ayıp bu anda bir devletli olgan hazır şuşundan Tukay'ın gibi Emirhan'lar şanışlı bulur. Hem ondan şimdi hazır Tukay'ın hazır tiyişli yönelişke ve ağır hallerde dayanış bular. Bunun içinde Fatih Emirhan'la ulu rahmet eyleye tiyişli. Elbette Amerikan icatı öğrenir, çığında yaşayan her bir sürü kişinin de özünün diğer güçlerinin problemler, başkalar var. Bizim bir galette 19. yüzyıl azamında 20. yüzyıl başında kuzgalış vaktinde gösterilgen. Kadimçiler hazır şuşundan yığılgan, elektrikli konservatörler, medreseler batıp kalgan bulgan, hazır ondan falan tügen sügu, hazır kadimçilerinin de özlerinin urunu var. Hazır bizim Tatarının hazır anı saklarına devleti yok. Anı saklayırken işmaları yok. Hazır anda bile özünün milliliğini saklav için ana grup galetlerini özünün ilk tradisiyalarını saklarga gerek. Hem buna şuna da bizim kadimçilik, hem şuna göre bin eytiriydim buna bizim ilk edebiyatta bin özünde yazıp gitken var o kadimçilik gerek. Hazır şundan alarga bütünle iki çıkarırga gerek. Ondan bitimde hazırında karşı ilgem ikincileri. Buna bizde hazır şundan Ruslardan, Avrupa'dan örnek alırga gerek. Rusça okurga gerek. Kadın kızlarga doğru irik birine gerek. Şulaydık bitimde.
Ну, хатын кызларыбыз инде biraz da iri kaldı. Tukay ne? Fatih Emirhan da Tatar hatırından hatır kızın hukuku yok falan diye hep şusunda yazdı. Nu indi irini aldık. Hazır şusundan şükür şula bit hatır kızlarımız. Lakin bit Xudoy Teala hatır kızın en birinci şiratta neslini, bugununu, milletini devam ettiği için tutturgan. Hazır anıtdaki bala terbiyeler şuşu bulurga deyir. Biz mine şuşunu unuttura yazdı. Hem mine bizim hazırki vakta ilk ölemde göterilen demografik problemi. Demografik problemi. Onun neyşiktirdeki mine şuşunda bala terbiye ideya karağı hazır. Şuşundan ilkige gırık veletlerini sakmav. O bitteki ortalık tügül. O bana Xudoy Teala tarafından, tabiat tarafından yüklengen. Mine şuşu. Ondan sonra hazır bizim de Urus mekteplerinde okuduk. Urus mekteplerinde hazır indi Urusça'da öğrendik. Hem hazır nersemiz. Bakıtlı mı? Cemaat mine bular. Demek onların mine şuşunda kötergen paygır eybirlerine biz indi temkili küzlüklerine karıyız. Hem indi Emirhan vaktıyla eyde bizning de oku yurtlarımızın türünleri Tatar dili edebiyatı bizimizin tuğan dilimiz bulurlar. Lakin koy vaktinde Naşırıf'ta kitkeli hem onun mine hayat eserlerinde başkalar diye milli küzlükten kararında bahsleşirlik kurumlar var. Kıskası her bir yazışı, hazır şuşuna uluk yazışı iken, ul kuzgatırga deyiş. Bütün neydeki gel şuşlayıblar, bir yaptağına, ikinci yaptağına bizi rastlattırgan tügül, bahas tuturatırgan, bahas meselelerinde küterge deyiş. Hem indi Fatih Emirhan icadında alar var. Hem biz bahildi, bizning mine şuşundan uluk yazışlarımız elana kızıklıydı. Bir şurada tuğanlar, Emirhan'ı, ondan sonra Abdullah Gali, şu dereden Galican İbrahim hem başkalar, mine şuşundaylar bulgan. Hem onların tırışlığı arkasında indi bizning edebiyatı 20. yüz başında medeniyetimiz kadırdır. Medeniyetimiz şunday bir zor yuvarı şunday dereceye yetken. Kızganış şunday başlangıç bizde izilip kaldı. Asırlar boyu. Indi mühacirlikке şiddet etken Tatarlar tradisiyonu devam ettirge tırıştı. Ondan izlerinin icatlı matbuat yağınında. Lakin indi onlar az idi. Ekirine biz onların tırışlığı ners hizmetlerini alanında koytara başladık. Kıskası biz Fatih Emirhan, ondan sonra birazdan bizim Tukay'ımızın 135 yıllığı bularını biz beyrem iterge deyir, bilgiler iterge. Bu indi şahsi beyremine tügü bu şahıslarının indi bizning milletimizning mana shunga qadar narsalarga erishgan hozir bizning hali biz nishik olg'a davom biz nishlarga tegish shularni haqida o'ylanib shularni hali yo'nalishida shunday harakat etargada shunday yo'llardan foydalanib bizning bo'lishimiz. Rahmat etdilar. Atibabi rahmat sizga bizu. Muzey o eksponatlar dünyası. Hem biz şundan da bile eksponatlar bilen yaşayız. Özümüzün tamaşaçılarımızga da körnekli şahslarımızın şahsi eybirlerin, onların yetkerlerin təqdim etirge ımtılabız. Hem şu hesapten elbette indi Fatih Emirhan bilen beyle eksponatlar da bizning tamaşaçılara təqdim etilir. Hem onlarda kızıksını uyata. Hem muzeynin tağın bir özünşəligi. Biz elege yetkerlerini ekspozitsiyalarına koyup tinchliklarına kaldırmayız. Onlarni öğrendirge ımtılabız. Hem de şunday fenli öğrenmenin neticesi Fatih Emirhan yazgan hayat eserinin ikinci ilişi tabılı. Onu bizning til edebiyat hem sanat institutu alimleri bilen birlikte Garip harflerinden bugünkü kirillitsaga aylandırıp hem onun ayrım kitap bulup basılıp çıkılar. Eligi hayat eserinin ikinci ilişi ol bir neçe defterden tura, alar Fatih Emirhan'ın üst kulları bilen kul yazma halinde saklanıp kalgan. Hem ol defterlerinin qaysı birlerinin dışlarında Abdullah Tukay'ın portreti ornaştırılgan. Hem onun şiirleri təqdim etilgen. Emine ikinci şahsımız neyse hayat eseri bilen beyli bulaşır. Hem benim eytesim ki o üzünşəlikli çıkış. Biz indi hayat eserinden o drama eseri sizge izip təqdim etirge buldu. Eligi eserge tutalgandan soň onun qaysı ilişin alır eken, hem tamaşaçılarımızga qaysı ilişin kızık bulur eken degan şunday bizni oylar bik nıq baxşıdı. Bana yaşırmayız. Çünkü o ikinci ilişi yazılgan bulsa da, eli avtor tarafından işkərtilib bitirilmegen. Anın endi özünüz biləsiz, avtorlar qayta işlep, anı bitinde bizge tamaşaçılara okur için jingel bulgan, obrazları kamil bulgan bilen şunday halatga ketirerler. Bu şartda
әле кулъязма хәлендә менә кулъязма хәлендәге варианты инде әйтергә кирәк. Шулай булса да без батырчылык иттек һәм Хаят әсәреннән үзебез сайлап алган дип әйтик инде бер өлешне тәкъдим итәбез һәм аны сезнең каршыгызда Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Фәнис Җиһаншин кайшап. Fatih Bey Efendi tilge algan, Fatih Amirxanның менә шушындый бер шу тудыра торган, шушындый шаукым тудыра торган әсәреннән өзек дип әйтеп китер идем. Салих үз шәһәренә кайтып килергә киткәч, Хаят бер кичне туганнарында кунарга булды. Рәхим абыстай кичкенә балалары белән Рукия белән Эҗәй башыннан бирле Ялтыда кунакта булганлыктан, әле йортларында кардәш карчыклар белән Сәгыйд белән Әминә генә торалар иде. Хаят кунган көнне Сәгыйдә дә фабрикада кунып калды. Рәхимәләр йөне һәр вакыт шау-шу угызыгы булганга күрә, шуңа өйрәнгән Хаятка бу көнге кешесезлек һәм тынлык әллә ничек ят һәм шыр кебек тоелды. Ул Әминәдән, Рәхимә абыстайда Рукияда өйдә булмагач, скучныдыр инде сиңа туганым дип сорады. Әминә кашларын күтәребрәк башын селкеде. Бер көнрәк скучны була, башлаган иде. Вообще-то хәзер инде онытылды тагын. Без абзый белән, знакомнар белән, артистлар белән танышырга җырибез. Кайсылары белән абый мине дә таныштырды. Әле үткән атнада гына яңа артист килде. Открыто сценада бик куплетлар җырлады. Шәһәрнең байларын да эләктереп ала, шәһәребездә янаган фонарьлар турында да шундый интересный куплетлар чыгарып җырладылар. Бик көлки инде, бик күңелле. Артисты да шундый күңелле. Хаят ялкау гына елмаеп куйды. Син туганым, влюбиться итеп куйма тагын аңа. Бәлки инде тыңлаучылар һәм укучылар игътибар иткәндер. Хаятым сөйләшкәндә гадәттә рус сүзләре кыстыручан түгел. Ул шома гына әйтеп, татарчада бик матур сөйли белә. Теге сөю, мәхәббәт мәсьәләсенә килгәч, ул инде русча сүзләр кыстырмыйча түзә алмый. Күрәсезме, ул туганына, син туганым, аны сөеп куя күрмә тагын дип әйтмәде. Син влюбиться итмә тагы аңар ди. Чөнки ул сөю турысында русча гына уйлый ала. Чөнки ул сүзне рус җәмгыятенә генә хас дип уйлый. Чөнки ул әүвәлге сөям дигән сүзне рус авызыннан русча әйтеп ишеткән. Чөнки ул люблю дигән сүзне берәү дә гөнаһка санамый дип уйлый. Әмма менә сөям дип әйткән сүзне әти-әниләрдә, күрше-күләннәрдә, абый-апаларда һәммәсе дә гөнаһ хисабына икәнен белә. Чөнки ул, чөнки. Карале туганым, мин бер кызык хәбәр ишеттем дип Әминә үзе сөйләп утыра торган ниндидер сүзне кырт кисте дә, әллә кая ашыккан төсле итеп җәһәр кенә әйтеп куйды. Теге Шәйше Виноградовларның Мәскәүдә укый торган кызы Ольга бер мөселман студент белән аталарыннан качкан дип. Ул студент теге үткән кыш безнең белән белешергә теләп белешә алмый калган матур студент түгел микән дип туганына карап куйды. Хаят бу хәбәрдән һәм гаҗәпләнгән, һәм дә аптыраган шикеллерәк күренә иде. Ул ышанып бетмәгән шикеллерәк итеп Әминәдән, мөселман студент белән димени дип кенә сорый алды. Алайса, ул шул Гали белән була инде. Арсланов иде бит аның фамилиясе. Әминә Галинең исемен дә, фамилиясын да оныткан икән. Хәзер туганым әйткәч, аның да исенә төште. Шул инде шул, менә бу хәбәрне миңа абый сөйләде. Ул Асланов дигән бер студент белән дип әйткән иде. Татар студенты Асланов дип сөйләгән иде. Аңар сөйләгән урыслар Арслановны Асланов дип бутаганнар инде булай булгач. Хаят әле ничек уңайсызланган сыманрак итеп туганына карады, ләкин бер сүз дә әйтмәде. Әминә дә беразга бөтенләй сүзсез калды. 1-2 минутка бүлмәдә әллә нинди күңелсез һәм уңайсыз шыр тынлык урнашты. Кинәт кенә Әминә шул вакыт сынын турайтты, елмайды, ялтынлады һәм хиссиятләнебрәк: мөселман студент марҗа кызын алып качса, әйдә туганым, без дә рус белән бергә качабыз диде. Мин озакламый Салих белән качам диде. Аның тавышында әллә нинди бер корылык, ялкынсызлык сизелә иде. Кияүгә чыгу белән кызлык тормышындагы үз өлешен бөтенләй алып бетергәнгә,
Хисапланган һәм Гали белән үз арасында һичбер мөнәсәбәт булмаганга күрә, ул аны Ольгадан көнләми иде. Ләкин матур бер мөселман студентының Маржа кызыннан көнли иде. Маржа кызына аны әрәмсенә. Әгәр тәкъдир дөрес булса, бу эшендә ул үзенең татар мөселман кызлыгына бер кимсетү тоеп, кәефсезләнә иде. Теге вакытта аның белән танышмаганбыз. Чынлап та бик яхшы булган икән туганым, дип ул Әминәнең көлүен шундук кисеп куйды. Ник яхшы булсын? Ник? Наоборот, әгәр без аның белән танышкак булсак, ул Виноградов кызы белән белешеп тә йөрмәгән булыр иде. Без танышмагач, ул аның белән белешенде бит инде. Вечерның ахырына табагына ул аны күрде бит. Дип Әминә буяп бераз каратылган кашларын җыерды һәм сүзен беразга гына кисерттерде. Аннан соң тагын кинәт ялкынланып сөйли башлады. Үзем ир кеше булсам, туганым, үзем дә Маржа алып качар идем. Мөселман кызы белән танышырга да, сөйләшергә дә ярамагач, нишлисең соң инде? Дип көлеп җибәргәндә итте. Бер яктан караганда, Әминә бу сүзләрне бик чынлап уйлап ва аңлап сөйләгән шикелле күренә. Икенче яктан караганда, аның көлеп җибәрүе бу сүзләрне ниндидер мәзәк сабан итеп сөйләгәнлеген күрсәтер шикелле иде. Шулай да, Хаят бу сүзләрдә әллә нинди бер дөреслек һәм үткенлек сизенде. Бер яктан караганда, шулай шул инде дип ул эченнән генә чарасызлыктан уйлап куйды. Рәхмәт Фәнис абыйга. Шуннан да бу бик үзенчәлекле эзе булгандыр дип уйлыйм. Фатих Әмирханның Хаят әсәреннән, икенче өлешеннән, озак еллар буе югалган дип саналган өлешеннән өзек тәкъдим ителде. Һәм аны сезнең каршыгызда Татарстан Дәүләт Академиясе Галәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры артисты Фәнис Шихан булды. Һәм Фатих Әмирханның драма әсәрләре турында сөйләүдә дәвам итәрбез. Шулай ук аның иҗатының башка үзенчәлекләре 20нче гасыр башына тәэсире хакында сүзләрне дәвам итәрбез. Һәм сезнең каршыгызга әдәбият галиме профессор Эльфәт Закирҗановны чакырасым килә. Эльфәт абый, рәхим итегез. Хәйрле көн, хөрмәтле тамашачылар, Тукайыбызны, Әмирханыбызны, татар мәдәниятын яратып килүчеләр. Чынлап та Тукай музейында Фатих Әмирхан турында сүз алып бару бик орынлы. Һәм менә шул чор истәлекләреннән бик ачык күренә. Менә миңа кадәр сөйләгән остазларым да шушына фикергә тукталып киттеләр. Гапла Тукайның иң якын дусты, җәмгыятендә сердәше булган. Үзара бер-берсенә йогынты ясаган, иҗатларына йогынты ясаган, рухи яктан бер-берсен тирән аңлаган ике шәхес. Гапла Тукай тирәсендә аны белгән, аны хөрмәтләгән шәхесләр күп булган. Biz atap gitken edebiyat, medeniyatga qaragan şahıslardan şunu Галәскәр Камалмы, Абдулла Кариевмы. Әмма Фатих Әмирхан белән мөнәсәбәтләре үзгә. Язмасам Әмирханның бер истәлегендә алар Амур номерларында бергә яшиләр. Ул вакытта инде Абдулла Тукай авырып киткән була. Һәм шунда Фатих Әмирхан истәлегенә бик язып куя. Үткәннең берсен аңа бирер иде. Менә Фатих Әмирхан белән Тукай мөнәсәбәте әнә шундый мөнәсәбәт, бәйләнештә. Шуңа күрә дә ул Гапла Тукайга иҗатта гына түгел, тормышта да ярдәм иткәнлеген яхшы беләбез. Икенчесе, Фатих Әмирхан турында сөйләп барган вакытта, менә мин аның тормышында бүген инде искә алып киткән фаҗиғасына тагын бер тукталыр идем. Карагыз сез, 22 yaşında paraliz suğun neticesinde ayaksız kala. İstediklerinde 2-3 yıl devamında bara, 10 yıllara kadar istediklerinde uzbulay gibi yazar. Min toyakka toyanıp bulsa da yürü olur halge kilirmin diye ümitim vardı. Kızganış, o ümiti tutmuşka aşmayın. Hem ömrünün ahırına kadar 19 yıl devamında Галәскәгә утырып хәрәкәтләргә мәҗбүр булса да, үзенең тормышын чын мәгънәсендә татар халкының милләтебезгә, мәдәниятына хезмәт итә. Әристактан башлап, күпме газета журналда, шу Кояшта булсынмы,
яисә Мәскәүдәге бала тәрбияләүгә багышланган журналда булсыннан актив хезмәт итә, мәкаләләр белән актив катнашып килә. Татар дөньясын ул чордагы Әмирханнан башка аерып карап булмый. Һәм аның һәр вакыт шат йөзле, ачык булуын, мәдәниятның бөтен хәлләре белән кызыксынып баруын әйтәләр. Шул еллардагы иҗаты карагыз, менә без сүз алып барганда аның әсәрләренә азрак игътибар иттек кебек әле бүген дә. Әмирханның бүген яңгыраган Хаят повесты, яисә аңа кадәр язылган Татар кызы, яисә соңрак язылган бер хәрабәдә яз исереклегендә аның пьесалары булган Яшьләр, Тигезсезләр кебек пьесалары. Алар шушы чор татар мәдәниятының асылын билгеләүче әсәрләр. Менә Фатих Әмирханның без бүген аның 135 еллыгын билгеләп үтү барышында нәрсә эшләгән? Ни өчен без аны шулай зурлыйбыз дигән сорауга җавап биргәндә, мин болай дип әйтер идем. Менә Фатих әби бугай искәрдек дикте, ул бердән мәдәниятыбызның әдип, прозаик, драматург, тәнкыйтьче, публицист буларак һәр өлкәсендә бай мирас калдырган. Аның әсәрләре, иҗаты татар әдәбиятының интеллектуаль бер зыялы бер катламын тәшкил итә. Фатих Әмирхан үзе һәм гарип, һәм шәрык дөньясын яхшы белгән зыялы, бик культуралы, киң белемле шәхес булган үзе дә. Аның белән аралашырга, сөйләшергә яратканнар һәм үзе дә ул шушыны башкаларга җиткерә алган. Аның иҗаты нигездә реалистик һәм романтик юнәлешләрдә чәчәк аткан билгеле. Шул вакытта ул кеше яшәешенең читтәрәк калып килгән хәләтләрен дә бик оста тасвирлаган. Кешенең чиктәш хәләте, мәхәббәтнең күп төрле төсмерләре, мәхәббәт шатлык кына түгел, кайгы, хәсрәт тә алып килә кешегә. Яисә тормышта үз урынын таба алмыйча билгеле бер түбән күңел төшенкелегенә килгән, картайдым, карагыз, сүнгән кебек, яз исереклегендә кебек әсәрләрендә, бер хәрабәдә кебек әсәрләрендә кеше хәләтенең читтәрәк калып килгән төсмерләрен гаҗәеп матур сәнгати осталык белән. Менә буларда ул татар әдәбиятына традицияләргә нигез сала. Фатих кат-кат басым ясаган, без әйткән әйбер психологизм дибез. Ул бит кеше күңеленең четерекле якларын, тирән төсмерләрен сүрәтләү осталыгы. Бүген яңгырган Хаят повестын белмәгән кеше юк дип уйлыйм мин. Татар, үзен татарны танаган кеше барысы да белә, мәктәптә өйрәнәбез. Әлеге әсәрне үз вакытында ул бу татар әдәбиятына яңа бер башлангыч дип бәялиләр. Чөнки анда әлеге кызның күңел хәләтен табигать белән бәйлелектә, әйләнә-тирә тормыш белән бәйлелектә шундый тирән итеп, җаныңа, күңелеңә сеңеп калырлык итеп, һәм онытылмаслык итеп сүрәтли. Минем кайчан укылган булуга карамастан Хаятның Михаил белән бакчада сөйләшеп торуыма, яисә аның иртәнге таң вакытын табигать матурлыгын тоюуына җанны күңеле аша әдәбиятның бит бер зур йогынтысы синең күңелеңдә матурлыкка урын калдыру. Ул моңа ирешә алган. Икенчесе билгеләнгән аның идея эштәлеге, ул яктан ул шушы чордагы кемчелекле якларны үткен тәнкыйтьләгән, шул вакытта иҗатында төп тема булып яшьләр темасы тора. Фатих Әмирхан киләчәкнең яшьләр кулында икәнлеген аңлаган, тойган һәм яшьләргә атап бик күп язган. Менә мин атап киткән пьесалар укырагыз, яшьләр, Тигезсезләр, алар татар драматургиясендә яңа бер интеллектуаль катлам барлыкка китерәләр. Михаил Фәйзи, Галия Бану турында язса, шушы чорда 2013 елда Фатих Әмирханның Тигезсезләре дөнья күрә. Икенче ягы, менә Фатих Әмирханның соңгы еллары турында сүз алып барган вакытта, беләсезме, бүген генә искәртеп кителде бер фикер. Кыздар миннән сорадылар да аның соңгы көннәре турында. Фатих Әмирхан 1926 елда үпкә авыруыннан вафат булуын беләбез. Әмма мине бер әйбер гаҗәпләндерде, менә хәзер шуны сезгә әйтәсем килә. Аның инде гомере күп калмаганлыгын белгәннән соң, якыннары, дуслары, бигрәк туганнары аның соңгы көннәрен җиңеләйтү теләге белән йөриләр, ярдәм итәләр. Һәм шунда
bu işke vazifası bilen qatnaşkan viraçlar, doktorlardan tır. Fatih Amirxan icatını yaxşı bilgen, ama özleri viraç, doktor bularak hizmet etken yaşlardan kizu turur için, dijur turur için anın tuşağı yanında sonlu günleri cimleytip için yaşlar bir grafik düzüler. Kuzaldan getirgizsiz, onlardan yaş doktor Fatih Amirxan'ın sonғы 2-3 gününde onun tuşağı yanında kizu turup, dijur turup anın sonlu günleri cimleyteler. Mine bu kişiye bulgan hürmet hem total ziyalılar arasında şurada da hatta 20'li yılların birisi arasında da çın mağazında edep, ahlak, milletleşimizin total milletine zor ürküten şahit olarak onun zorlarının, değerlerinin gayet bir matuf örneği. Mine bugünkü günde de şu haletini, uzara muamelemizini, edep, ahlakını yerden ettiğini, çın mağazında izgi gamel kılığını koytarası idi. Şular turunda uyanıp aşağı, üzümüzge de beye biresi idilip etesi gider. Allah'a şükür, ülkenlerimizden, ustazlarımızdan, şuna yaptığı isteligin hatırga çürü, bu onların icadına daha bir kat eğlenip koyduğuna getirir. Sertü gelinde, Yışkına, Abdullah Tukay'ın mirası, icadlı şahısı olduğunda Fatih Amirxan şiddetle kalıp ile sertü olur. Ona daimi ihtibarda sıralar değil. Bugünkü günde Fatih Amirxan'ın 4 tomluğu kulubuzda. O 1985-89 yıllarda yazılgan. Ama Til Edebiyat Sanat İnstitutunda işlep olimler fikrince Lena Pavlova onun icadını yaxşı bilişlerden alar eyteler. Onun eli Çin cemaatçılıkka üzükleri rejimden jetkirgen mirası var. Har halde kim degende 6 tomluq akademik basmasın işlev kun tertibine uyduğuna tiyiş kuresin. Hem ikinci yoktan indi barabir anın icadına nispetli elege iştenlikini üstürü, boyutu, anın mirasın kim cemaatçılıkta birlikte yaş bulunga jitbrut meselelerinde de itibar kıymetli değil. İtibar için rahmet. Rahmet sizge Alpet. Bugün indi biz aytib ketdik, Abdullah Tukay Edebi Muzeyinde Fatih Amirxan atnalığı uyuşturuldu deyip, hem şunda balalar için, mektep okuşuları için әзірленген şaralarda en aktif katlaşkan mekteplerinde aytib ketirgetleriydim. O Kazan şehirinin 177 mektebi, 27 mektebi, Adımlar Mektebi hem en aktifleri Fatih Amirxan isimindeki bir muzey bulgan 170 mektep. Ama 50 muzey hakkında, andağı yetkerler hakkında söyler için sizin karşınızga Kazan şehirinin 170 mektebinin milli meseleler boyunca direktör orunbasarı Garipova İlgize Rıfkat kızın şakalatlarıydı. Rahim etiniz. Hayırlı gün, hürmetli Fatih Amirxan'ın icadını süyüşü, kadirli tamaşaşı. Tatar edebiyatının yıldızlığında ahamiyetli rol oynayan edipler arasında Fatih Amirxan ismi ayrıca hürmet bilen atılırga tiyiş. Onun 20. yüzbaşı Tatar edebiyatının xanı, Kazan Karolü, ayakları beylengen Prometey, Magikan'ın sonlu vekilleri yürütkenler. Lakin kızganışka karşı bik tar dairede uzdurulup edipnin işçiliği kim cemaatçılıkka tulayın revişte tiyişince takdir edile olmadı. Bari tek Fatih Amirxan ismindeki uğram var idi. Mene bizim mektep açılgaçtan 2006 yılının 27. günvarında Yangasavin rayonunun şuşu 170. mektebinde Tatar edebiyatı klasiki Fatih Amirxan'a bağışlangan muzey açıldı. Mında bizning Hatip ağa, Fuat ağa bik zor yerdem ko'rsatdilar. Hem onun tuğanları İlduz, Raul ağa bik zor iş alıp bardılar. Yani mene şuşunda Amirxanlar nesili özünün kichkinagina bir bölmede özünlerinin uylarini tapdılar. Biz bildik de gittik, zor işini anda Medine Hanım'ı bitedi.
Менә шуннан уйлапты. Зур эш алып барадыр инде. Әйе. Biraz монда мин фотогадан шүрдә дә алып алдым, шакырмыйлар дип, ләкин без шакырмыйбыз. Безнең конференцияларыбыз үтеп бара, ул 2 елга бер уздырыла. Анда безнең студентлар да, укучылар да, республикабызның укучылары да, мәктәп укучылары, студентлар да, галимнәр дә катнаша. Кызганычка каршы шушындый замана шире белән без 2020 елда biz аны онлайн рәвештә, дистанцион рәвештә уздырырга мәҗбүр булдык. Нәрсәдән гыйбарәт соң инде безнең музейның тарихы? Ул безнең рухи байлыгыбыз. Бүгенге көнгә хәтле безнең музейның ишекләре ябылмый. Бүгенге көндә музейда безнең дәресләр укытыла. Хәят клубы бүгенге көндә дә эшләп килә. Музейда туплана торган экспонат истәлекләр 3 төркемгә бүлеп карала. Татар халкының 19-нчы йөз ахры, 20-нчы йөз башы күренешен, иске татар бистәсен чагылдырган күренеш, Фатих Амирханның эш кабинеты, интерьеры, шәхси китапханәсе, әдипнең нәсел агачы чордашлары, ул эшләгән редакциядән фотолар, әлеге чор татар матбугаты битләрен сурәтләгән стендлар, Мансур ага Рәхимов бүләк иткән әтисенең портреты, Фатих Амирханның портреты, шулай ук бездә зур өлеш урын алып тора. Шулай иттереп, мин сезгә әйтеп киттем инде, бүгенге көнгә хәтле дәресләр үткәрелә дип, Хәят клубы эшләп килә. Менә 1-нче сыйныфтан алып, бүгенге көндә инде 11-нче сыйныфка җиткән укучыбыз сезнең алдыгызда Эльмира Шәрифуллинның поэмасыннан үзек сөйләп китәр. Натыш шуналандыр. Язган Тукай, яза хәзер безнең каләм, фикердәше Әмирханга биреп сәлам. Тамырлары кемнәр дип сорау бирсәң, кызыксынып нәсел бакчасына керсәң, милләтеңнең дан шөһрәткә лаек заты. Берсе булыр Тукай әйткән Шиһап атлы. Бигиева, Түнтәлие, үзе генә ни торасың Исхакые? Шул затларга тоташа тагын бер иптәше. Фатих Амирхан исемле шын хистәше. Тирән милли фәлсәфәсе Әмирханның әсир иткән, көчле иткән шагыйрь җанны. Рухташы, остазым дип бәя биргән. Шатлыкта да, кайгыда да аңа килгән. Фатих Тукай милләтемнең хис остасы. Әйдәүчесе озын сүзнең шул кыскасы. Берсе өчен икенчесе булган әлем, күп сөйләргә хәбәр аз. Шулдыр бәлем. Biz indi әлеге мәктәпкә, мәктәп җитәкчелегенә, укучыларга үзебезнең рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәм шулай ук инде алда таба мин әйтеп киткән идем, Татарстан Республикасының Милли музее фондларында Фатих Әмирханның шәхси ядкәрләре, аның белән бәйле кулъязмалар, китаплар, газеталар, бик күп фотооткрыткалар саклана дип. Һәм аларның кайберләрен әлбәттә Габдулла Тукай әдәби музей экспозициясендә дә күрергә мөмкин. Һәм менә алдагы чыгыш нәкъ менә әлеге ядкәрләр хакында булыр. Һәм сезнең каршыгызга Татарстан Республикасы Милли музейда эшләүче әлеге ядкәрләрне кадерләп саклаучы Рәмзия апабызга бер рәсем килә. Рәмзия Абзалина, Рәмзия Асрановна Абзалина. Рәмзия апа, рәхим итегез. Берничә генә сүз, мөмкин булса. Bu emirlerni muzeyler siz ko'rgansizlar meni hozir ismi qo'yilgan emirlar. Emirlarda Бүләк иткән безнең музейга эсперанто теле дигән китап аның. 1909 елда уланы Тукайга бүләк итеп биргән. Менә әйтәбез инде без Тукай ул шагыйрь,
Fatih Amirхан ул шын мәгърифәтче, культуролог безнең. Шын мәгърифәтче ул сәнгать белгечлектә әйтелгән, бөтенесе бергә оештырылган менә шундый. Ул бит безнең шагыйрь дә түгел, язучы да түгел. Мин хәтта дөрес әйтмимдер бәлки, ләкин мин аның бөтен ние, менә бөтен әйберләрен алган вакытта да ул үзе турында хәтта язучы дип уйламагандыр дип уйлыйм мин. Оның булган шушы мәсьәләне безнең халыкны тәртипле итәсе килгән, бик каты мәгърифәтле итәсе килгән, безнең турында әллә нинди гайбәтләрдән коткарасы килгән, безне бөтен кешедән дә әйбәт итәсе килгән, без кешедән артык та түгел, ким дә түгел, без бик әйбәт халык дип әйтәсе килгән аның. Biz kişiden kim түгел, һәм артык та түгел. Менә шундый әдәм рәтле кеше булырга улар безне өйрәтәсе килгән. Шуңа күрә аның бөтен әсәрләре дә шуңа багышланган. Аннары хәятны без хәят дәфтәрләрен аның топкан вакытта, мин әйтәм, Орслан абый Шәрәф, ул Риза Фәхретдиннең оныгы, Галимҗан Шәрәфнең улы. Орслан абый шундый әйбәт кеше инде. Аның җанына барып җиридер, мин аны Марсель абый куйды шунда баштанды. Аннары ул безгә бөтен әйберләрне алып киләдер. Шуннан Лилия Байбулатова килде. Мәрҗән институтындагы. Мәйтем, Лилия бар әле. Син бит гарәпчә аңлыйсың. Ондагы бөтен гәҗитләрне карап чыга әле. Шунда топмассыңмы бер әйбер? Безгә кирәкле әйбер, музейга аласы әйберне, менә шуны берәр нинди кул язма. Шуннан Лилия менә шушы дәфтәрләрне табып кайтты. Оларны әгәр дә Галимҗан Шәрәфкә барып ирешкән икән, үзе, ул битендә шилеп пешеле әйбер булмаган, ул битендә шилеп пешеле эшләнеп бит ана редакторысы булмаган, редакторысы аның булмаган, Фатих Әмирханның улының кулыннан чыккан, нәшриятка барып җитәрлек уже нәширгә барып җиткән булган. Шунда ул дәфтәрләр менә шунда җоталар иде. Алып кайтып без аны ачып карасак, ул булып чыкты шушы biz izli торган, югалган дип уйлый торган хәятның бер кисәге. Бөтенесе түгел. Менә мин сезгә моны хәзер күрсәтәм, эсперанто теле. Шундый кызыгынды. Ул бит бөтен кешене өйрәтәсе килгән. Мәсәлән, дөньяда шундый бер тел булсын. Бөтен халыкта матур итеп сөйләшә белсен. Менә без француз белән сөйләшәбез. Менә 15 ел буе укыдык инде немецчә. Белмим инде. Ничегендә біз шул галәмәт белән без хәзерге көнгә хәтлек немец белән сөйләшә алмыйбыз. Әдәм бүлгесе. Менә Фатих Әмирхан ул уйлаган. Менә шулай итеп, сез менә шундый әйбер дип әйтәсегез килсә, менә шулай дип әйтегез. Бу бөтен Европа телләрен, бөтен татар телен, бөтен төрек телләрен, бөтенесен катыштырып, аңар әллә нинди кушымчалар уйлап чыгарганнар. Менә шулай дип әйтәсегез килсә, шулай дип әйтәсегез килсә, сез менә шунда о дигән сүз кушымта кушыгыз дигән. Менә шулай дип әйтәсегез килсә, и дигән кушымта кушасың. Шул кадәр кызык булып чыгып, бөтен дөньядагы әгәр дә шушы эсперанто телендәге менә шушы китапны өйрәнсә бөтен халык, ул бит иероглифлар түгел, латинча. Алар менә анда буларныкы җиңелрәк. Буларныкы реальрәк, безнең Европа халкы өчен, Европа белән Азия халкы өчен буларныкы җиңелрәк. Аннары әдәм рәтле кеше шикелле кеше теле белән яза. Менә без бит инде шул кадәр авыр итеп әдәбият дәреслекләрен язабыз инде. Шул кадәр инде авыр итеп татар теле дәреслекләрен язабыз. Без инде бик каты акыллы. Biz бит инде бик каты акыллы булсак та, аны бит инде нормальрак беразны кешенең гайрәте чикмәслек итеп язарга була. Менә татар телен өйрәнәсе килсен, шул кадәр менә җиңел итеп. Менә булар белән Фатих Әмирхан ул үзен акыллы итеп күрсәтәсе килмәй. Ул үзен менә шундый хыялый бер уже Фатхулла хәзрәт булып та, тагын да башкачаракта булып европалаштырылган шундый кеше булып та күрсәтәсе килә аның. Ул шуңар үзенең турында теләсә нәрсә уйласыннар дип уйлый. Менә шундый эсперанто теле дигән дәреслекләргә кадәр язган. Ул бик каты кадерле булган. Гаппас Сайфуллин безнең беренче әлифбаны уйлап чыгарган. Беренче менә безнең совет әлифбасы Гаппас Сайфуллинның көчләре соңыннан чыккан әлифбага караганда. Менә ул аны үзенә тапканда, улыннан нәрсә булса да әле чыгарга уйлагандыр. Менә шундый разы. Бик матур китап бу. Biz onun külübüz indi, конечно. Biz onun külüp koruyuz. Birazdan. Maturunu ettirim. Joratıp külüp koruyuz. İlham abi Şakirov'un böyle bir sözü. Biz bit jırçı. İlham abi, bize ilham bulatırım. O aydadır. Biz bit artist. Lakin dünyada var bit jırçılar, şın jırçılar var dünyada.
Олар шул кадәр матур иттереп, күкрәктән матур иттереп, әйбәт итеп, халыкчан иттереп, матур иттереп, фикерләрен үзләре уйлап җырлар. Без бит җырлыйбыз, без бит артистлар. Менә шагыйрьләр, язучылар, олар артистлар булсалар, менә монсын да миңа калса, бу җырчы, халык җырчысы, мәгърифәтче. Безнең халыкның көтүчесе шикелле ул мәгърифәтчеләр. Олар бөтен нәрсә өчен җавап бирәләр. Минем турымда яхшы уйласыннар дип түгел, мин менә әйбәт әсәрләр язган дип әйтсеннәр өчен түгел. Менә бу минутта, бу секундта, менә бу минем яшьләремә нәрсә кирәк, менә шуны әйтеп калдырасым килгән аларның. Рәхмәт, Рәмзия Кабирзур. Шуннан да менә бүгенге кичәбездә без сезнең белән Фатих Әмирханның тормышы һәм иҗаты турында галимнәребезнең фикерләрен ишеттек. Гомумән 20-нче гасыр дәвамында аның иҗатын өйрәнелешенә күзәтү ясадык. Һәм шулай ук инде сез электрон презентациядән күрә алдыгыз, Татарстан Республикасы Милли музей фондларында саклана торган Фатих Әмирханның шәхси ядкәрләрен. Һәм шулай ук инде без сезнең белән Рәмзия апа әйткәнчә, редакторлар кулы тимәгән, Фатих Әмирханның иҗат лабораториясын саклаган дип әйтәбез, аның үзенчәлеген саклаган хәят әсәренең икенче өлешен ишетә алдык. Һәм шулай ук инде Печән базары әсәреннән дә Фатих Әмирхан белән Габдулла Тукайның менә шундый әңгәмәсе сезгә тәкъдим ителде. Хәзер инде безнең очрашуыбыз ахырына якынлаша, ләкин тәмамлана дип әйтмим. Чөнки безнең алдагы залда Фатих Әмирханның нәкъ менә ядкәрләре, аның фотосурәтләренең төп нөсхәләре, аңа җибәрелгән илнең төрле почмакларыннан җибәрелгән открыткаларның төп нөсхәләре, 1915 елга афиша, Фатих Әмирханның кулъязмаларыннан торган экспонатлар, шул экспонатларны күрә аласыз. Безнең алар алдагы залда тәкъдим ителә. Һәм шулай ук инде сез безнең икенче катка менсәгез, Фатих Әмирханның күлмәген күрә аласыз. Нәкъ менә шул күлмәк белән улар фотография төшкән. Бу фотолар саклана. Һәм Габдулла Тукай сурәте төшкән дәфтәр дә безнең экспозициядә тәкъдим ителә. Хәзер кичәбезнең ахырында, хөрмәтле тамашачылар, сезгә бик зур рәхмәт әйтәбез. Гомумән Фатих Әмирхан иҗаты тагын да тирәнрәк өйрәнелсен иде. Аның әсәрләре тупланып, аларга текстологик анализ ясалып, безгә тамашачыларга тәкъдим ителсен иде. Мәктәп укучыларына biz инде Фатих Әмирхан әсәрләрен укып, анда чыннан да алар белән менә бүгенге көндә генә аңлашыла торган дип әйтсәм инде ялгыш булмас. Чөнки мәсәлән мин үзем Фатхулла хәзрәт әсәрен мәктәптә укыганда бик кыйммәтен аңламаган булсам, бүгенге көндә телефоннар һәм башка шундый техник җайланмалар барлыкка килгәннән соң ул әсәр миңа якынайды. Һәрбер укучыга да Әмирхан әсәре шулай күңеленә якынайсын иде. Сезгә килгән өчен барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәбез. Һәм Габдулла Тукай әдәби музеенда узачак алдагы чараларда көтеп калабыз. Рәхмәт барыгызга.